Tuhun na po do pamakanan to bitua takaw dunga sebab ditinga ikapohyangan di Tuhan. Minamadandi ikinoingan, pohyongon ku ikelatan dioho. Au ko na di so po idoso dioho. Tadaw baino, pemusaban da takaw ihogo dino kapohyangan, ilomaw ngabi di Kristus. Kapointahangan di sido. Baino, ikodudubo aku maso susaon. Mentok kapoyhan tabinay ngabi, pungutan ko tahu na po Domingo di tinga, mentok do tabung do pendidikan paroke tawadan.
Idgan ditama, om ditanak, om di spiritu tebitua. Igracia di Tuhan Yesus Kristus ditakau om ikaginawan di kenaingan, om ikapisaan di spiritu tebitua, miampai na Diosu saviavi. Om miampai isuluan. Pinay ko ngavi, kana mga kunda dosa ngavi ditakau, om kapapatonda na di ditakau sandi da mamalamay di katapatan tahom lati tebitua. Mga kunzo, di kiningan tavakas, om de Diosu ay tapinay ngavi, donok kapamidoso zo kunzo, id pamusavan ngaviku, om id vos ngaviku, id nunu inay maanku, om id dunu iauku na ngazanda mimang, maza nudahasaku, maza nudahasaku, maza nudahasaku tagazo koso. Itinapogi, dumokin siyan zo di Mary, iobitwa pentihombus hahangay, saviavi ditasab om sangti ngavi, om Diosu tempinay ngavi, dan sumambayang montok dogo, dari Tuhan kinaingan datoko. Kiko sa inanada, dari datoko ikinaingan tavakas, mamahiyong da dosa ngavi datoko,
magawit totoko dahil kapasizan selajur. Tuhan kesianay no. Tuhan kesianay mo. Kristus kesianay no. Kristus kesianay mo. Tuhan kesianay no. Tuhan kesianay mo. Kano sumambayang? Mazar sa kadayno, makin siyan zikadiyaw ay Tuhan kinoyngan sa, mamanaw zikay na da do apagat kozo, idi iom isakaday kasiyanan, miyampay tombo do sabapno do kaginavan mentok di pamagunan. Itanakno timinak daw sandi do kapatazon, maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanakno, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kepisaan di spiritu tabitwa, kinoyngan mentok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Pembahasan mantadi profita Jeremia. Bio mikotno ita daw ngavi. I Tuhani iti imubos do untuk menodo zo do iso ti batasan kababago miampai di suku tinau di Israel di suku tinau di Juda. Nga okon ko pi batasan namiaga di tiso itinodo kumiampai di takiaki ngavi diho do untuk di tadaw do negitan ku ohongon diho do megawit diho do humabus di tanah do Egypt dinandang diho o batosku di dadi masiti no do pakitanon ku izyoho do isay ituan ituhani iti imobos. Aw, iti no ibatos ito doon ku may miyampay di suku tinau di Israel do ontok koykot o tadaw ngavi dino. Ituhani iti imobos. Idsuang inahom ginavo diho do patanomon ku i undang-undang ku. Paswaton i do ginavo ngavi diho. Dadi izono i kinaingan diho o miziho no may o tuhon ko ngavi. Aw no ditagal do mentok sungkad tukad do kuminam do mongia do sungkad tukad day tapinay do mobos day tapinay do pinsingihon no do mintutun di Tuhan. Aw sa viavi iziho do katutun di dogo. Ito nini no kozo au i akwang damantad ko itagazo no kozo. I Tuhan iti imobos tu pahyongon ku i kalatan diho au kuno di so sovon po i doso diho. Ibos di Tuhan. Vangunono mentok dogo o iso tundundu toniting o ikinaingan. Pasianay dogo o ikinaingan do id kavasiano id kabinsianano kuhasono i kapokosan ko hiungay zono kazowagu do mantad hasaku bakaso zono mantad doso ko. Vanguno no mentok dogo o iso tundundo taniting o ikinaingan. Poswango idogo o spiritu au miho o zog.
Kadazo pertama, papaidu mantat dumbangano, kadazo iduay, di spiritu tabituano. Onway zo pavagu di kandasan di sakadai no, miampay da spiritu tavakas ginavo, poti hambuso zo no do payon pasi, do ko iya ko nadaday di mamadandang ngavi, do tuntaban ilahan ng ngavi, om gumuhi no daday diyaw, o mamidoso ngavi. Pambasan, mantad di suat doy tuhun ngavi Hebrew. Idsuang timpu di keposison di sido do idtana. Pinapain savat da sambayang om kepakinsianan i Kristus. Apuod om idlomo ngavi tapian doy di sanguhun ikikuasa do manampasi di sido mantad kapatason. Om tuminak isido do huduk koso do nongo di isambayang daw. Sundung patu do tanak isido. Mininsingiho isido do mimozok maza do kondasaan. Nga kepongopo do nadadi do painggonop koso. Duminadi isido do montok savyavi imimozo disido do itovud do kepemasizan selajur. Ibos di Tuhan. Nung manampuan lago o tuhun kadi Tuhan, mositi tunganu lago isido idnambozo nopo dayon ogi isupu ko. Tuhan miampai Diozu. Pambasan manta di abal tavasi tabitwa sinuat di John. Magagana dia o Tuhan. Poingambong nopo di minugad ngavi tumakad da sumamba do id kalamazan tagazodi nga vokon tuhun Greek. Minintutuk iziho di Philip, imantad Bethsaida id Galilee, pabosono itya pakianuan doy disido. Tuan, anangan zikeda do sumomo di Jesus. Minuga di Philip da papoyho di Andrew, Andrew i Philip ngodua minugad da papoyho di Jesus. Suminimba i Jesus doy diho. Baino, no kaikot no itimpu, montok
di tanak da Tuhun daman bentugo. Poyhoonku iziozu, totopot nokozo. Sahagingau atu di tanah apatay o sa hinsaw taligu, poin hinsaw taligu nga nung apatay mamiuva temoton nonda. Isay no po gubinavo di komposisyon daw nga atagakan di. Isay no po abazatan di komposisyon daw da dayti pamagunan. Nga kapamopi di montok di komposisyon salajur. Nung menempuan dogo o Tuhun, masiti tumanu dogo isido. Id nomor zona po, isupu ku nga doyho nagi. Nung kiva menempuan dogo, pantangon di amaku isido. Baino, keduduvoku maso susaon. Nununodi da bosonku. Oy ama, tomposizo zono da mantad jam diti. Nga montok nokozo da sabab diti da nokoikat zo doid jam diti. Oy ama, bentugo no ingan no. Iso oho minikot mantad syurga. Nabantug kuno om bentugon kuvagu Tuhun ngavi poin kakat dodos do nokongo diti minabos do inopo nga boit do tinggod vokon minabos isa tasab do mabos do disido suminimba Jesus okoni ko montok sababku do minikot iti oho nga montoki di Diosu baino maso paukuman o ukum daid pamagunan diti. Beno, ino patanak laja da pamagunan diti. Nga man patamo. Omsongyan nopo da kakaton zo mantad tanah. Obiton kumay o sa viavi Tuhun. Do kumah day dogo sendi. Masuk maza do bos ngawi diti. Do minongomoy isido di ula. Do kapatazon daw. Iabal tawasi di Tuhan. Tepnya kong avi, nakatembuho iso de iso paganakan di Kaniab, miyampay de minampalakat de Hamin, lagi paganakan. Kiva iti gadi salita dagay kiva songhun mohohoing no mohoing da ipaganakan di lebih kurang sisam no tahun minut kumari dago kadisido oi father vahu tanaku nakasavo ngawi kiva na hamin sandi kiva osadu kiva nanggi de pensomok tikid tadaw, pendi kau zodid damin, maganar zodo kay katanda tanaku do may tambuhi dogo. Apikilo ko na pa nga nung kiba iti kulita do tumahib nga no kay kat tanaku nga ay so kay zodo kiba ngay kulita tanaku nga no kay may father to mikot. Zo nga ako na manimba to nung izo sendi nga kakal po da pa yung pasti mohoing nga kiva na po gangandi alasan do sabab do nako to ako tambuhoy do mohoing nung izo sendi nga kiva dio sudo alasan sendi kiva komitmen petoy te kay kalaja agumapay susuvay nga ipambasan koiso inongo ko do tadaw duti ngamiyo toko do nungangandi dusun no pa nga parolomon iti pemondaman te ko reflection toko tu iti na pambasan do kaiso na nga kokomay do ginavo nung ginavo no montok di kinengan megalagi do tempo diti si inkopya kasibukan katangkangahan toko nga
pain tetap ginawa ko mugad may panambasangan. Ang kanagi paganakan nung ginawa ko, montok paganakan nga kayong tako da timpu. Montok na paganakan. Ang kanagi montok da tambahot, susabay timpu. May ito kagada bogizon iti timpu. Nga ina po, migalinongo to ko pambasahan di babayin dito nga mantad ngabi do ginavo. O ngonontu, teko papolud do timpu, it kapasizon do toko. Nung ondom Diyozu ipampasahan di pipio minggu ina katahib, kadi kinengan na minubos di Moses, izono ikinengan. Iminogawit Diyozu, mantad da tanah da Egypt, mantad da tanah da kodipanan, da mahik da tanah Yesus sandi. Ambay no free kono di, bebas kono. Iminggu ina katahib, nung ngoto kavagu, do kadi minabos iti Prophet Jeremiah, manta di King Cyrus, raja da pagan, minabos kumada tuhun nga bida Israel. Nombak ipanamazangan Diyozu, nga bayna guhi kau, da Jerusalem, da Juda, todo ipanamazangan Diyozu, sambao Diyozu ikinengan, Diyozu sandi. Ang bayna, insan pabago nung otoko, kaginavan di kinengan. Nung kadi kinengan, tuhun na po da Israel, nga nanuan ko do batos pibatasan, covenant, 10 commandments. Nga nu uminan da tuhun da Israel, so nga na pa Moses minugad ded nuhu, nga minanaw da isido do isa o patung. Kadi sido, mimang isikoy do kinengan di okito. I okito dagay. So nga na pa do minintu ni Moses manta da gunung nga, Allah ginavo daw tuhun da Israel, memang po da kinengan da susuvay. I okita dio, ini pagitu minanodo da isa patung Allah ginawa di Moses, gisam da pinatam daw i 10 commandments. Nababak di pindadian da kinengan Israel. I bos tabito di bayno, insan pavago, ang otokaw iti kaginavan da kinengan, no kadabos di kinengan, tame iti tuhun da Israel, tame mo da mamabak da pindadian, teko pibatasan. Nga bayno, manku bagu invoguvay iti pibatasan. Bayno no padi, auzono di menuat da vatu, teko paswatan ku de buk. Pibatasan na pada kababago, nga paswatan ku de ginavo Diyozu. Kumazo na pa nga, tikit-tikit ako, kiva iti pibatasan da kinengan, kiva iti kaginavan da kinengan, da ako. Tu akan na di ka vatu, ibu ka pinasuat di kinengan, o kaginavan daw, nga da ginavan da ako. Omnu o pibatasan di kinengan diti, kadi kinengan, ziyaw, Israel, tundahi Israel, no pa nga izaw kinengan Diyozu, izaw no pa nga kinengan Diyozu. Iti no, pibatasan, di kapinandian, di kinengan, ituhun nga bi da Israel. Agalagi na bos ko dito no to, iti na po kaginavan di kinengan dito nga isa wago konsikaan da to ko to, isa to ko nga tamay mo da mga babak, mangizas di ka mga umbak dito pibatasan di kinengan, nga ikinengan sandi da mikot da to ko, da manginvago, minanak, da iso pibatasan da tagazo diti, babay no, paisuat, da ginavo da toko. Inabagi ni boss ko dito, no, nga, nung ginavo da para toko, montok rin kinengan, no, asibuk toko, o gumbok tangkangahan toko, da kabasizon, nga kakal tokoy da mugad, sumomo di kinengan, da ikaresti. O may kanagig kumada paganakan to, sunduh nga mada, o gumo at tangkang toko nga, magano to ko da timpu, da tumambuhoy, da paganakan, habi na moheng da toko. Kaya iti salita, masalita ko iti di kabavago nga, anangan so bago da manalita diti, ito kakamega da ginavo. Kaya iti songhun tanak, nga na pa diti tanak diti nga, i-Michael, o kan ka i-Michael di apanday da monada da talak, tayo ka magayib da baha, nga i-Michael pa diti nga, songhun tanak kusay, sa songhun na da tanak da kusay,
napat mohing pada do tondo nga napatazan da isavo. Jadi widow mother. Himo nagit taon di Michael. Sengan na katatimpu minugad isida minangay sikul. Ina pang tanak da suvay nga duduva mohing minagawit sikul. Mohing tondo, mohing kusay. Hapas pa di sikul bahik Michael di damin minut Michael kumadi mohing da do tondo. Da avasida da kiba dogo da mohing da kusay. Da mogawit may sikul. Nga kadi moheng do tondo Michael masikin ta ko geti atau ko kano do atau ko kasanggup do gadi magawit diti nga sambayang na po sambayang mikano kadi Jesus do kapanuhungan do magawit diaw mga sikul papatad diaw da mahik pain natodo iti tikit-tikit daw ang ngazan di Jesus i Michael da may sikul alpasi man bago di Jesus tunudo da mahek di damin tikit-tikit daw insan daw nekot iti isa birthday da isang hun cigu mangingiya di sido i oinstran di classmate na pada susubay nga kiva nga may titungkap so mo ada hadiah ay i Michael pa aiso jadi insan bago kadi Michael binay uwat di maheng daw do tondo anangan sauda da kibada dogo da titungkap kumada cigu pasal nga isusubay kiva ngavi nga kadi maheng da tondo Michael masikin ta ko diti ato ko kano ngabi kano di Jesus sambayang Michael nanuan di Jesus da titungkap nagi titungkap na pa di nga susu akan ke biya kia susu jadi ugad de sikul kadi Michael happy birthday dia tindukap kumuntak diaw. Inta nga susu. Iubukan do classmate daw sangyak-nyak po to susu na gya. Invibukan nga manak do gadget, handphone, manak do hamper, buah-buahan nga vi. Uluwa ginaw di Michael to susu na gya tinakam awago appreciate di ichigo daw muntak di hadiah. Nga kadi chigo di Michael may pondo hiya wago iti titongkap no. May di Michael gutay ititungkap daw do susu nga tadi wago do isa gambar na pa di bayno titungkap da kababago nga i Michael penggawit do susu peng gani dia pegang itu susu gambar jadi tikit-tikit timpu do montong ichigo do gambar di nga gumumu susu mintangan bago nga gumumu panay do gumumu akan ke opod akan ke opod himo nga intangan nga gumumu na ba susu nung bihada nga basi kani susu na gya kadi cigo da mina boss Michael inong katadan dilo susu tinahak di Jesus inong ay Jesus redabus pengen daga da muhi magawit daga da muhi inong ang ngaza di Michael cigo daw intangay di dabus nga ay sa Jesus yakay bago di classmate daw to oy godut I saw Jesus uhi i cigu uhi nga i classmates singkato di Michael suminambayang kaykat na di Jesus Michael nakuha ko dati zo do tamay mo panganda zo diaw kadi Michael Jesus magyum i cigu ko diaw di tino ngano ko to I saw ko kami ning buhay dati zo tamay mo nga Michael ang bisay ichigo no the itia nung ginawa no bitwa Michael dago nga pagkita ko di Jesus jadi panang ko si Michael ni pamisino di ichigo daw boss kadi Jesus kumade diaw nga nung abitua ang ginawa no nga kakita ko di Jesus nung abitua ginawa no Miguel di Michael nga kakita ko di Jesus ini tapi ko ito na pa salita na ba iti nga kano ta ko do iso pamondaman di ahom iti ito no na pa ito doon na ko nga matad ka di ginawa isay minanak ko do ka ginawan nga Jesus
Isido sandi do menengin vagu diti pia batasan pidan dian do kemarin de do takau okon ko nunu ina todokku i gadi popo bitua dego nga nunu iti nodo di Jesus kuma de dego do mambitua do kapasizanku ina pag itimpu do lain diti menokot ko di kinengan tu okon ko nunu ina todokku do sohihinai diti do minam mambitua dego nga nunu iti nodo di Jesus dari kapasizanku iminggu diti isan pavagu menokot hote do tako di kinengan tu tema mo ikinengan do mangin vagu di tipi batasan ipidan dian tako do mantade daw tema mo tako da atu tema mo tako da au na tumbazan di pi batasan di kinengan nga kadi kinengan invaguvan ke bagu iti tu Yesu no patuhun ko ngabi nga nasangan aku kanuno i timpu diti tapi ko ngabi kibagya iti tahu pillars te ke penuan da panamasangan semambayang mengkuasa nagi alms giving sengan to kono po de menak de alms giving nga mositi gya mantad de ginafo akon ko i lebih-lebih no nga mata do keginabahan da toko manhak do alms giving sengan beri do katak toko do alms giving mata ginava nga kanu do mambitua do kapasizon do toko kanu tapi ko ngabi i kalamazan da misa da tabitua diti agumu iti katangkangahan da toko de kapasizon nga megalagi di Jesus i nango toko di pembahasan da Injil napatay isido kapatasan pada sidang nga montok okon ke montok daw sandi nga montok da toko do kanu toko do kotutun kanu toko do minsomok kanu toko mizon miampai di sido mizon i iso gadi kaisanon di obitua ina begitu timpu toko do mamalamai di ti ikaresti di meja de tabitua di ti tapi mito kau do monokonsiko monokotoho di kinengan tu tapi mo isido do mikot dari do toko okon pa ko mambitua do toko nga mangin vagu do pibatasan i nakatak di sido kuma di tuhun ngabi hobi na montok do toko ino tumbazan di kinengan nasangano ngabi di kinengan karuno tapi ko ngabi duk toko do luway menakutahuan toko kumari kinengan isontob ibalakat pinatak ngavi di kinengan dari do toko kanu di mikot di Jesus di meja di ikaristiti ako na poko manak Jesus do susu nga tinan daw sendi tinan mza daw kumara toko ina pagito sangan toko na pada shay iti balakat di kinengan nga multiply panai sida tumamba gumumuk gati sebab napa nga Jesus sandi demanak diti kuma dai da toko kana nami ket Jesus det meja do ikaristi diti tapi ko ngabi kana di mingkakat sembayang toko di sembayang di kotumbazan otumbazan zo id iso kinoingan itama tafakas monodo de tavan tanah de sababi kanunu akito au akito otumbazan zo id iso Tuhan Jesus Kristus inanak tonte soon nanak di kinoingan nanak di tama de paguhu sa fiabi umul kinoingan mantad kinoingan tanafau mantad tanafau kinaingan tatopot mantad kinaingan tatopot nanak okon ko tinodo sopi miansi miampai di tamah mazza di sido osababi donotodo montok natoko tuhun ngavi montok ko pomosizan datoko seminandot isido mantad surga mazza di spiritu tabitwa nadadi tuhun do idi hahangai Mary nadadi dotuhun mentok sebab toko do nakapapak it salib do it sibo di Pontius Pilate
Nondoso isido do kapatazon nahobong. Timinungag vagu untuk ditadau kumatahu. Ika tanudan nyampai di buk do tengah bitwa. Nin sabat isido de syurga. Pino ikau do idi avananan ditama. Mikot me vagu isido id kebentugan do mombisala di sengimpangsi nangapatai. Kapabilintaan jauh aisa mai kepupuson. Tumazanzo idi spiritu tabitwa ituhan imanak do kapasison muzu mantaritama ditanak imyampai ditama ditanak disembaon bentugon mai maza di profeta ngavi. Tumazanzo id iso eklesia tabitwa Katolik apostolik mengakun so da iso kepesuan montok di kepahyangan da dosa ngavi madad andat so di ketunggagan di nangapatai di kapasizon di pemagunan domikot. Amen. Papaso di toko i pambasaan koduvo do id misa minggu di baino do totopot i Jesus do suminambayang montok do vinakas do dumumak do kapatason. Isinduo kaus ngawi do toko do patitikid tadaw nga kapatason nogi montok do idlahan ngawi di toso sondi. Ingkano do kanuno mekiano do vinakas do dumumak ngawi di. Sisimba do toko no po nga ay Tuhan anuay sikayno do katamaan. Oy Tuhan, onway sikayno do katamaan. Do onwan na da grasya do tumuboy di panginaman ngavi diho isontob ang ondoso sabab no dengan di Kristus. Kanauno sumambayang di Tuhan. Oy Tuhan anuay sikayno do katamaan. Do umundun sikayno da di kinadaan di Kristus. Masa demimang zikay bagi di house tu di tengah mosikin. Kanono sumambayang di Tuhan. Ay Tuhan anuay zikayno do katamaan. Do sumasi no da o tuhun Christian ngavi di katapatan do agazo po o komozon do id keposizon ko pokopengusaan do kabuan kapaneman do kotos. Kanono sumambayang di Tuhan. Ay Tuhan anuay zikayno do katamaan. Montok di tanak ngavi di aiso hasa ikopyuman do kapatazon. Pempasi sabab no do house toluo. Kanono sumambayang di Tuhan. Ay Tuhan anuay zikayno do katamaan. Sumambayang toko, montok diho isumakit, miyampay toluo COVID podam sizam, do maza do sakaday do kutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan kinauvangan ngavi diho, do ovid no dar isiho do itkavasian, do dumuapus diti timpu do kosusan, kanono sumambayang di Tuhan. Oy Tuhan anuay zikayno do katamaan. Kanono mikot di Sancti Maria tina do toko, makiano do sido, do menampung do toko, kuma di tanak do sido, i Tuhan do toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no penuh grasya, miampai Jawi kinoingan, abitua ke itanga, resabe bitandu, abitua itu va di kinanu Jesus, Sancti Maria, tina kinoingan, pokin senai sekoi tutuhun ngavi memimidoso, do babayno amontok jam, do kapatazun sa, amen. Oi tama di Tuhan za Jesus Kristus anuay zikayno do vinakas do manginsasamo di kinabangavi di nangababak kapasizon di id kohunguzan sa kadungo zikayno do dumadi do hongkod
Sengempasi idi kehintaan nu da id pamagunan may do kahonada o toy sanan tuhun do kapatazan no po nga akon ko i kapupuson no kozo nga katimpunan kababago do kaposizon id kasimaan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Azo kono Tuhan kinaingan do sabab binangun tu masa do kovosian nu nakotemisiko di loti takan sadiau tu waritana om kalaja do hongon ngavi do tinaw tuhun do marima iti montak dagai di loti do kopos season. Azo kono ay Tuhan kinaingan do sabab binangun tu masa do kovosian nu nakatemisiko dihing anggur takon sadiau tuba digubas anggur om kalaja ada hongon ngabi da tinaw tuhun dumay iti di tinumon do kasundupanansa. Imang sembayang ito pinay ngavi do kahubukanku om Diyosu ngavi o temenada dari kinengan itama tavakas. Toy mo nada di Tuhan ikahubukan do idhongonu, montok di kasan om kabuntugan di ngandaw, montok kabosian do toko, om di kabosian do sabiabi eklesia tabi tua daw. Kinongo zikoy oy kinengan tapakas kozo om nakapapahom no di isupu ngabinu di kepengyaan do katembazan Kristian kana ngai kozo no do memahidang diho maza di kapakalajaan di ti kehubukan maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miampai Diozu Om miampai di sunduan, poin sabato o ginavongavi Diozu poin sabaton sa itingabi doy di Tuhan. kano menak do kapadang katawadan ngavi dari Tuhan kinoingan do toko. Kotunod om otuhid no iti. Totopot do kotuno do motuhid iti kalajak za om kapamosisan sa tomay mo om idomonopo do menak diaw do kapadang katawadan ngavi oy Tuhan tamato bitwa
kinoingan tapakas kozo aiso kopupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tu kapongano po isido do papoyho di makikia ngabidaw kokomay do kapatazan daw mikot do id nuhu takabas to bitwa. Pinentahang di sido do idioho ikabantugan daw do papakito do maza patu di kososian di undang-undang di profeta ngavi do id kondasaan nopo nga mugavit do id kabantugan di kinatungagan. Ingkano miyampay di kuasa do syurga sumamba zika diaw do tamay manopo do itana idumbangan do kalajaanu miyampay aiso kopupuson mangazo zikoy. Obitua, Tuhan kinaingan, do kakuasaan ngawi surga, taban tanah na panu na kabuntugan, kasaan ilita kabas kozo, also isido imikot dengan Tuhan, kasaan ilita kabas kozo. Ototopot abitwa ko ay Tuhan, itavud da sa viavi kabituhan. Itinapogi, da dizono do abitwa ititak ngavis mambayang sikoy, maza da papasondot di spiritunu, da ditingavi miagal bohobow umatu. May da ada di da itingavi da montak dagay, di tinan, za, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, nasagak ko sa siminuang dan konda sa andaw, minagano isido dolote. Minanak do kapanang katahwadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikia ngavi daw mosbos, nuo iti sa viaviko, pangakan na diti, tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya kadi, ontok na pongo imakan min sa sodop, nano disido isa sa van. Insan po da minanak do kapanang katahwadan ngavi, pinatak disido kumadi makikia ngavi daw mosbos. Ono iti sa viaviko, panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di zagu, isa di batas kabavagu aiso kopupuson, ipatunguan may montok Diyosu montok tegumu, montok do kapahyangan do dosa ngavi. May na iti, do keandaman dogo. Katapatan tahom lati do katumbasan. Pabal sikoy do kinapatason no oy Tuhan, papatahang do kinatumagano, giso mikot kapago. Itinapogi da magsisikay mamalamay di kaandaman di kinapatason kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan iloti do kaposizon isasavan do kapamosisan, manak do kapanang katahodan ngavi, do nigitan zika diyaw do kapadan de dumpangan menampuan de diyaw. Ahuduk kozo isikay do sumambayang, do magi do ditinanam sa di Kristus, at imong zikay na da, do iso maza di spiritu topitwa. Ando mo ay Tuhan i eklesia ipaintangkop id patotangkop da pamagunan. Avitana jasido, do di kapanuan da tuhud sakaday, songovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, Saviavi di Fadangavi.
Andemo nogi ito pinenga bidagai, inong kaodob idik hansanan di katungagan. Sab jabi inapatay id kosyanano. Tay mo no izyoho dedi ninavaw da vosno. Kosenedagay sa jabi sumabayang sikoy, domyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan, Sankti Joseph Sabodesido, miyampay di apostol tonga bitwa, sa jabi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusto umulan ngavi, kanusikinada di kavosian do dumadi do sabi tumungkus ngavi do id kapasizon sa lajur mangazaw amambantog diyaw maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Savi-avi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kepupuson. Jadi penuh di mamamasi, noog maza do kepengian poing kinoingan katama zikoy domobos. Tamaza idi syurga, obitwa no ongan, mikot o kepemelintaan no, izabnu oy maan do itana, miagal do ingkano do isyurga. Tak kendagay do tadawditi, loti sa tasasanga daw. Pohyong sikoy hasa nga bidagay. Miagal dagay da pohyong di sontok mamhasa mavandagay. Kada sikoy ovito doit koy basatan nga pagabaso sikino mantad at talaat. Pagabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy da mantad pati tikit talaat. Katuhod no da manak da pibabasan itadaw nga bidagay da mazad sakaday da kasyanano. Penggabas zikoy na dato may mo da mantad doso pentampasi mantad sa viavi kesusaan ginavo da maso zikoy pengandar di kehansanan na bituhan di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Mengalihkan di kuasa di kebentukan nopo yaw napapain ang soyinay. Ay Tuhan Jesus Christus binabos do di apostol ngavino. Pibabasan timponon kuryosu, pibabasan ku takon kuryosu. Kada intong doy doso nga bidagay, nga doy di katumbazan di eklesiano, katuhod no da manak da sido do pibabasan pisaan, ikatanudan miyampay hizabno, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomoymo. Kanuno di magita taak da tanda do pibabasan. Domba di keningan, mengidu doso ngapi di pembangunan, posyanay dagay. Oy domba di keningan, mengidu doso ngapi di pembangunan, posyanay dagay. Oy domba di keningan, mengidu doso ngapi di pembangunan, onway sikoy do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imangidu di dosa ngavi di pamagunan. Obitua na sentob oho din makan demi sesedop di domba.
Tinan omza di Kristus, moga bitatoko de komposizon selacur.
Kano sumambayang. Sumambayang zikoy ay kinoyngan tabakas kozo. Da tamay mazikinada da pontabon da paingamong di pu ngavi di Kristus. I-decide tinanam za da kiva kopyo mungan dagay. Imamamasi ang mamalinta mentok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Pagguhid ho kano pahid sumambayang di Santi Joseph. Santa ko sumambayang. Kobian, gugumampi di mananabus. Sabo ihahangay tabi tua Mary. Day diyaw pinatak di kinayngan. Itanak tuntoy son daw. de Day diyaw, diyaw pinahansan di Mary. Ikutubasan daw. Miyangkay diyaw nadadi i Kristus datuhon. Tabi tua Joseph. Dagay punogi. Pagkitanay diyaw sundi. Sanguhon tama. Om obito zikoy day lahan do oposisyon. oposisyon. Pakinon zikoy de grasya. Kabinsiyanan om sinyo. Om umuhigay zikoy mantad patitikit talaat. Amen. Tabinay ko ngawi, mikaw po donamot tu kiba po pipio kapoyhan. Kapoyhan minggu diti montok panambasangan Santi Michael Pinampang. Kapoligistahan maza online montok misa potitikit sadapon tadaw ko onom o misa minggu kakalpo pointi hambus. Drive-thru communion mapanaw montok tuhun ngawi ang atumbazan ed paroke Pinampang om inakatanud do misa poinponu maza kotahuzan miti hambus. Tumimpun mantajam kahapadam duvo do nga daw. Gisom kahapadam duvo tahu ngapod minit tahip do nga daw. Aiso da kapangakunan to sosanguhon nga isambayang kayman katangaban. Miyampay do kapanakan kapohyangan. Kanjul iti onto kodubo ngapadam apat buhan iti. Tadaw katahu diti minggu dumonto. Tumimpun da jam kasizam dungosubab. Iho na pogi, pokyunon o tabinay do makiligista maza online, hobi paguhu do timpu diho no kamoy. Montok misa minggu diti dumonto, ontok kodubong padam tu sodopon tadaw koonom, om kodubo ngapadam bahu tadabuhan kotohu na po nga tadaw minggu depam posovon o tabinay ngavi do magawit depam sondi. Minggu tabitua id panambasangan Santi Michael na po nga mega ditia. Onto ko iso buhan kaapat 1 April tadaw kaapat tabitua misa tumimpun jam koonom min sosodop. Tadaw kohimo tabitua 2 April kiba duvo pangan do sambayang. Jam kotohu tahip do nga daw id kadazan. Om jam koonom min sosodop id bos do malazu. Tadaw koonom tabitua ontok kotohu tadaw buhan kaapat 3 April misa tumimpun id jam koonom min sosodop id bos do Angelis. Tadaw minggu Paska kaapat tadaw buhan kaapat 4 April misa tumimpun jam kotu tahungapod ungosubab id bos do kadazan jam kohopod tahungapod minit ungosubab id bos do malazu. Om jam kohimo min sosodop id English. Ingkaka na kapoyhan, montok kapoyhan subay o kito diazu id website do paroke. Katohadan kanaw sabya bimingkakat montok balakat kapogadan. Oni ba panambahan? Igalinay haan toko ngavi taon mimpun di
8 of December, gisam the 8 of December tahun diti, last year tahun diti napa nga declare di Pope Francis sebagai the tahun di Saint Joseph. Kibati kelemazan di kebabago untuk di alilima Saint Joseph sahabat tabitua di Bunda Maria. Pinamum nagi i Pope Francis suvai kemanta the tahun de Saint Joseph nga abiton toko the tahun nagi diti kelemazan de Saint Joseph tahun montok de paganakan. The Joy of Love. Atau kiba ibuk dan kasuat Amoris Laetitia. The Joy of Love montok de paganakan. Ina pagi magano pada de kesempatan itu montok de paganakan bisa seban. Minggu diti kali bos di buk tabitua di bayna diti napa nga menginvagu de pibatasan. Inbaguay diozu opinion dian de pikawinan diozu. Ako na po ko di panambasangan nga idamin de misa sapo. Man diozu inbaguay ikapasizon de paganakan. De mega lagi di Joseph Maria Jesus tu paganakan di abitwa. Ino ho okay tahuod te ke teladan i anu toko belajar kumanta di Saint Joseph. Mentok di paganakan di susah no de mi babas te ke agazo kabilingkangan di paganakan i anu di kanu do miguhi mentok de toko tambahut tapi ngavi bos na po di Pope Francis nga don't condemn, no gossip. If you are still condemning, still gossiping, asadu ko po mantad kalajana syurga. Jadi, ani ba ibos di Pope diti nga montok dago kontok tu nung kakal to ko po da mangondem da subay, papalata tuhon da subay, we are very far from the kingdom of God. Igal ni bos ko diti no to tikit-tikit minggu teka kalamazan di Ekarasti, pangsamok tako do kalajaan da syurga. Ngano ko to kakal to ko da papatu teka condemning teka nagadi auto ka anangan auto ka kanu da papampun da tuhon da subay. Jadi muntok di paganakan i misasavo di susah teka ay salahan do mi babas. Sumambayang to ko muntok di ho. Muntok di uzi paganakan di abitwa manong katuhod to ko muntok di kinahingan to menak di uzi da kabituhan. Isu no ho nagadi another Joseph, Mary, and Jesus dari pemugunan dete. Ituhan miampai Diozu. Miampai kesenduhan. Ikenengan tabakas kozo mambalakat nda Diozu. Itama omri tanak omri spiritu tabitua. Amin. Buzo no id pibabasan mengazo di Tuhan masa do keposizon Diozu. Patahuan